Ni umwanya w'amakuru ari kuvugwa hirya no hino kuri Disco 24 TV. Turagaruka kuri raporo y'impuguke za Loni zishinja u Rwanda kohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bataye ebyiri z'abakomando. Ni raporo izi mpuguke zivuga ko bamwe mu bazihaye amakuru harimo abayobozi bakomeye ndetse n'intasi za FCM23 bakaba barazihaye amakuru mu buryo bw'ibanga badashaka ko butangazwa. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande tuza kugaruka ku bihano bikomeye Tshisekedi yahaye abajenerali n'abasirikare bakomeye bashatse kumwivugana. Operasiyo yo kwivugana Tshisekedi yo imeze gute turaza kugenda tubigarukaho. Ni mu gihe kandi yaba yemeye no kugirana ibiganiro na FCM23 ariko akavuga yuko bigomba kubera i Kinshasa. Yafashe indege nyine yerekeza muri Angola kugirana ibiganiro na Perezida Joao Lourenço amusaba ko ari we wayobora bino biganiro. Turagushimira aho uri hose mu bihugu bitandukanye, uri muri Amerika, uri i Burayi, mu bihugu nyine bitandukanye ko warakoze subscribe ukaba ukurikira Disco 24 TV. Twebwe icyo dukora no kugezaho amakuru ari kuvugwa hirya no hino kandi amakuru aba acukumbuye. Rero imwe mu nkuru ziri kugarukwaho cyane mu bitangazamakuru ni raporo y'impuguke za Loni zishinja u Rwanda kohereza muri Kongo ubu ngubu bataye ebyiri z'abakomando. Umuryango w'abibumbye biciye mu mpuguke zawo kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wongeye gushyira hanze u Rwanda mu majwi urushinja bufashe inyeshyamba z'umutwe wa FCM23. Izo mpuguke muri raporo yazo zasohoye kuri uwa gatatu tariki ya 7 ukwezi kwa mbere umwaka 2026 zivuga ko amakuru akubiye muri iyo raporo zayahawe n'abantu batandukanye barimo abayobozi ba FCM23 barimo n'uwo mu rwego rwo hejuru, inzego z'ubutasi, iza diplomasi n'inzego z'umutekano zo mu karere. Kuri ubu iyo raporo yamaze gushyikirizwa akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi. Izo mpuguke zivuga ko kuri ubu Rwanda rufite mu ntara za Kivu ingabo zombi ziri hagati y'ibihumbi 6,000 n'ibihumbi 7,000. Ni ingabo ngo zigizwe na brigade byibura ebyiri ndetse ngo zikaba zirimo bataye ebyiri z'abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe. Izo ngabo kandi ngo zirimo izo mu mutwe w'inkeragutabara. Raporo ikomeza ivuga ko brigade imwe ngo ikorera mu karere ka mbere ka gisirikare ka FCM23 karimo ingabo zikorera mu bice bya Goma, Nyiragongo, Binza, Bwito, Rutsuru cyo kimwe no mu bice bya Kanyabayonga, Kirumba na Kipese muri teritwari ya Lubero. Brigade ya kabiri yo ngo ikorera mu karere ka kabiri ka gisirikare karimo ibice bya Masisi, Walikare, Bibwe na Kalembe cyo kimwe n'ibice byinshi by'intara muri Kivu y'Amajyepfo nka Walungu, Mwenga na Minembwe. Raporo igaragaza ko kandi hakunze kubaho kongerera ingabo n'iyimurwa ryazo kenshi mu duce dutandukanye twaberagamo imirwano. Ishinja kandi ingabo z'u Rwanda RDF kuba zarashinze ikigo cy'ibikoresho ku kirwa cya Ijwi cyifashishwa nk'ahantu ho kohereza no guhinduranya ingabo hifashishijwe ikiyaga cya Kivu. Impuguke za Loni zisobanura ubufasha zishinja RDF bwa FCM23 ko bwagize uruhare rukomeye mu gutsinda mu buryo bwa gisirikare ahantu hatandukanye cyane cyane mu ifatwa rya Bibwe. Kuri ubu ntacyo guverinoma y'u Rwanda irasubiza kuri ibi birego bishya. Mu bihe bitandukanye icyakora guverinoma y'u Rwanda yakunze gutesha agaciro ibivugwa na ziriya mpuguke izishinja kubogama kuri raporo zitandukanye zikora. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko raporo ya ziriya mpuguke buri gihe ziba zimeze nk'ivanjiri yateguwe, kuko buri gihe abo baza baje gushaka amakuru ahura gusa n'inkuru yubatswe kera cyane bafitemo inyungu. Yagize avuga ati izo raporo zanditswe mu myaka myinshi ishize ubwo bahabwaga ubutumwa, bagaruka baje guharanira ko buri kintu cyose gihura n'ubwo bushakashatsi bwa mbere. Niyo mpamvu iteka uzasanga ari abandi bafite ikibazo, mu kibazo kirimo impande zitandukanye hakirengagizwa ba nyirabayazana. Nta kintu uzasanga cyanditswe mu buryo bwumvikana ku buryo inzego za leta zikorana na FDLR mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Ibintu bikorwa ku manywa y'ihangu buri wese abyibonera. Ibi ni byo Perezida Paul Kagame
yavuze kuri zino raporo z'impuguke za Loni ahanini zikora ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Yabivuze nyine muri Kamena umwaka w'ibihumbi 2025. Perezida Kagame yakomeje yibaza impamvu izo mpuguke zidashobora kubona ibyo bibazo, ahubwo hejuru ya 75% bya raporo zabo zikaba izo gushinja u Rwanda gushyigikira ihuriro AFC M23. Perezida Paul Kagame yagereranyije umuryango mpuzamahanga n'abarutwitsi bagirwa abacamanza n'abashinjacyaha baburanisha abaturage bitwikiriye inzu zabo, batwikiye baburanisha abaturage batwikiye inzu zabo. Ati hari abantu boroshya cyane iki kibazo bakagifatira hejuru bagashinja FCM M23 u Rwanda n'abandi. U Rwanda rushinjwa gufasha M23 n'ibindi. Ntacyo mushobora kudushinja ibyo mushobora byose mu gihe duharanira ko FDLR idateza u Rwanda ibibazo kimwe n'uwabashyigikiye wese, ariko ntimwatugerekaho intangiro y'intambara kubera ko buri wese azi aho yatangiriye, uwayitangije kandi ntaho bihuriye n'u Rwanda. Yunzemo ko inyeshyamba u Rwanda rushinjwa gushyigikira zateye Kongo ziturutse muri Uganda, akibaza impamvu kitagize ikibazo cya Uganda aho kuba ikibazo cy'u Rwanda. Mu yandi makuru kandi Perezida Tshisekedi we akaba noneho yemeye ibiganiro na FCM M23, ariko akaba avuga ko ari ibiganiro bigomba kubera i Kinshasa. Perezida nyine wa Kongo Tshisekedi yifuza ko ibiganiro bihuza ubutegetsi bwe n'abarimo abahagarariye ihuriro FCM M23 burwanya byabera mu mujyi wa Kinshasa. Tshisekedi yifuza ko ibiganiro bihuza leta ya Kongo n'abarimo abahagarariye FCM M23 ngo bizabera i Kinshasa. Akaba yifuza ko ibiganiro bihuza ubutegetsi bwe n'ihuriro FCM M23 nta handi nyine bizabera. Ni mu gihe yagiye i Rwanda ku itariki ya 14 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025, asubira ku itariki ya 5 ku kwezi kwa 1 umwaka w'ibihumbi 2026, no kuri uyu wa kane tariki ya 8 ukwezi kwa 1 akaba agiye kugira ngo aganire na perezida wa Angola Joao Gonçalves Lourenço ku buryo amahoro n'umutekano byagaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo Tshisekedi yarari Rwanda tariki ya 6 Mutarama yasabye Lourenço gutangiza ibiganiro bishya bihuza abanyekongo bose barebwa n'amakimbirane yo mu burasirazuba bw'iki gihugu, anamusaba kumuvugishiriza abazabyitabira. Mu bo Tshisekedi yifuza ko bakitabira ibiganiro harimo abanyapolitiki bashyigikiye ubutegetsi bwe, abatavuga rumwe nawe, aburwanya bakoresheje intwaro nka FCM M23, societe civile n'abanyamadini n'amatorero. Bivuga ko leta ya Angola yamaze kuvugisha benshi banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo bashobora kwitabira ibiganiro bishya by'amahoro. Tshisekedi yemereye Lourenço ko leta ya Kongo izarekura zimwe mu mfungwa za FCM M23, ariko ko dosiye ya buri mfungwa izasuzumwa kugira ngo harebwe niba ibyaha ikurikiranyweho cyangwa hamijwe bibabarirwa. Amakuru ava i Kinshasa yemeza ko uyu mukuru w'igihugu yifuza ko FCM M23 itangaza ko yahagaritse imirwano kandi ko leta ya Kongo ari izagenzura niba icyo cyemezo cyubahirizwa, kuko Tshisekedi yifuje ibiganiro by'amahoro bishya mu gihe akomeje gutera umugongo ibiganiro bya Doha biyoborwa na leta ya Qatar kuva mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2025. Umuyobozi wa FCM M23 Colonel Nanga Yobeluo yatangaza ko Kongo yanze kohereza intumwa zayo mu nama ebyiri zatumijwe na Qatar zari zigamije kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Leta ya Kongo ivuga ko FCM M23 yafashe umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse n'umujyi wa Goma. Nubwo iri huriro ryemeje ko ryavuyemo kugira ngo ibiganiro by'amahoro byaduha bikomeze, leta kihamya ko abarwanyi baryo bacyurimo. Tshisekedi kandi kuri ubu ngubu yafunze abajenerali n'abandi basirikare bashatse kumuhitana. Amakuru atangazwa n'abanyamakuru batandukanye muri Kongo aremeza ko abasirikare bakuru bo ku rwego rwa generali bagera kuri 4 Colonel n'abandi basirikare bafunzwe nyuma y'iperereza rimaze amezi 6 ribakorwaho. Abo basirikare bajyanywe muri gereza ya gisirikare ya Ndolo iri Kinshasa nyuma y'iperereza ryimbitse ryakozwe n'urwego rwitwa Conseil National de Cyberdéfense
rwemeza ko rufite ibimenyetso bifatika. Mu bafunzwe harimo Lieutenant General Frank Bwamunda Ntumba yahoze ashinzwe umutekano wa perezida. Abandi ni General Major Christian Ndayuwel Okura, Brigadier General Benjamin Katende Batudalila na Brigadier General Antoine Longonjo Lobanji alias Lolo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwanafunze Colonel Gilles Bowele Bagolome, Lieutenant Colonel Ada Sebakungu na Major Jean Lambert Embole Ngondili n'abandi. Hanafunzwe abasivile barimo uwitwa Jean Marcel Kabeya Mbuyi, John Safari Bigarura n'uwitwa John Bu Letang. Abo bose bakurikiranweho ibyaha bikomeye birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Umugambi wo guharabika ubutegetsi, kugerageza kwica, kugirana ubugambanyi n'igihugu gikomeye cy'amahanga, kwica amabwiriza, gutanga ibihuha ku mbuga nkoranyambaga, gucumura kuri perezida, gukoreshwa intwaro muri gahunda yo guhirika ubutegetsi n'ivangura rishingiye ku moko. Ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi bwakunze kugenda cyane ku basirikare bakoranye na leta ya perezida Joseph Kabila. Bamwe baricwa, abandi barafungwa, abarokotse nabo bagahunga. Ni Discours 24 TV, kanda subscribe ujye ubambere ubona amakuru tugutegurira.